Uyu munsi politike mpuzamahanga za bimwe mu bihugu zisigaye zishingiye ku miyoborere ya guverinoma zabyo bitandukanye no mu myaka yashize, aho wasangaga igihugu kiyoborwa n'umwami cyangwa igisirikare cyacyo bishingiye n'ubundi muri politike yamatse ibihugu no gushaka kwigarurira ibindi bihugu. Muri iki gisekuru gishya ni gake uzasanga umuyobozi w'igihugu cyangwa wa guverinoma yasabwe kwegura n'abayobora akabikora atyo, cyangwa yatsindwa amatora akemera kumanika amaboko no kuva mu mwanya hatabayemo amananiza, ndetse ngo bigere no ku rwego rwo kwitabaza ingufu za gisirikare kugira ngo bamukureho. Muri Tunisia, Misiri, Sudani, Afurika y'Epfo, Malawi, Senegal n'ahandi ni hamwe mu abayobozi bagiye beguzwa n'abaturage cyangwa bakemera kuva ku butegetsi mu mahoro nyuma yo gutsindwa amatora. Tewe na politike yamatse ibihugu ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko mu gice cy'uburengerazuba n'amajyepfo, benshi bamaranira kwicara mu ntebe yo kuyobora guverinoma z'ibyo bihugu, ibintu ariko n'ubundi bidasigana no kwegura mu gihe bigaragaye ko politike y'uwo muyobozi nta kintu gikomeye yakoze, by'umwihariko ku ruhando mpuzamahanga mu bijyanye no kuzamura ubuhangange bw'igihugu mbere y'ibindi bihugu. Good morning. I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. Muri iyi minsi mu bitangazamakuru mpuzamahanga, inkuru nyinshi ziribanda ku mihindagurikire ya guverinoma mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi, by'umwihariko ibyo mu burengerazuba. Byatangiranye n'iyegura ry'umwamikazi wa Denmark mu ntangiriro z'uyu mwaka. None no mu cyumweru kimwe gusa, guverinoma mu Bufaransa no mu Bwongereza imaze guhinduka. Nubwo nta mubare w'imyaka yanditse izwi umuyobozi wa guverinoma y'ubwami bw'Ubwongereza ashobora kumara nka manda, ariko politike mpuzamahanga y'uyu muyobozi ishobora gutuma aramba mu ntebe cyangwa ntayirambemo. Kuramba ku buyobozi bwa guverinoma y'ubwami bw'Ubwongereza akenshi bijyana na politike mpuzamahanga umuyobozi yazanye. Muri iki gihugu kitakiri mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Benshi byarabahiriye baramba muri uyu mwanya, abandi nabo bayobora ibinyacumi by'iminsi baba bavuyeho. Ibi tugiye kuvuga ni nabyo biri kuba mu gihugu cy'Ubufaransa, aho biteganyijwe kuri uyu wa mbere y'uko izuba rirenga Minisitiri w'Intebe Gabriel Attal wari umaze amezi 6 yonyine muri uyu mwanya aza gushyikiriza ubwegure bwe Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, ni nyuma yo kubura ubwiganze no gutsindwa amatora y'abadepite kw'ishyaka ayoboye rya Renaissance. Tugarutse mu bwami bw'Ubwongereza, kubera gutegekwa n'ingoma ya cyami, benshi baba bahanze amaso imikorere y'umuyobozi wa guverinoma y'Abongereza, uyu ni Minisitiri w'Intebe. Bijyana n'uko umwamikazi cyangwa umwami batajya bavugira ibitekerezo byabo ku karubanda cyangwa mu ruhame, bityo rero Minisitiri w'Intebe aba agomba gushyirwa mu bikorwa politike mpuzamahanga mu buryo budashobora kubangamira ibihugu 15 biyobowe n'ubu bwami. Iyo bimunaniye aregura rwose, kabone n'ubwo yaba amaze ibinyacumi by'iminsi mu ntebe. Guhuza politike y'ubwami bw'Ubwongereza na politike mpuzamahanga z'ibihugu bimwe na bimwe biyobowe mu buryo bwa repubulika ni ikintu kiba gikomeye cyane, ku buryo bamwe badatinya gutangaza ubwegure bwabo nyuma y'iminsi 49 barahiriye ko bazakorera Ubwongereza, haba mu bihe byoroshye cyangwa ibikomeye. Nyuma y'itanga ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza ku wa 8 Nzeri umwaka wa 2022, politike y'iki gihugu kitakiri mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yagiye ikomeza kuba gaterera nzamba, ahanini bitewe n'ihindagurika ry'abayobozi ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe, cyane ko mu myaka 2 yonyine uyu mwamikazi amaze atanze, igihugu kimaze kuyoborwa na ba Minisitiri w'Intebe 4. Aba barimo Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak na Sir Keir Starmer wabaye Minisitiri w'Intebe kuva mu minsi 3 ishize. Mu by'ukuri ni iki cyahindutse mu bwami bw'Ubwongereza? Aba bayobozi se nta bushobozi bafite? Hari aho byaba bihurira se na politike mpuzamahanga z'ibindi bihugu? Bahaye ikaze ku Nkomoko TV, bashishikariza gukomeza gushyigikira ibiganiro byacu mukanda subscribe mukabyumva ndetse mukanabisangiza inshuti zanyu.
Mu bwami bw'Ubwongereza abayobozi ba guverinoma bagabanyije mu mashyaka 6 nubwo abiri ari yazwi anavugwa cyane. Ayo mashyaka 6 ni Whig, Tory, Liberal Democrats, Conservative Party, UK National Labour na Peace. Muri aya mashyaka 6 azwi cyane yagiye akunda kwiganza mu miyoborere y'ubwami bw'Ubwongereza by'umwihariko kuri uyu mwanya wa minisitiri w'intebe n'abiri ni UK Conservative Party cyangwa se ishyaka biti ry'abakonservateur. Hari kandi UK National Labour Party ni ishyaka ry'abakozi. Yombi turaza kugenda tubabwira icyo abayabarizwamo baba batandukaniyeho. Ishyaka ry'abakonservateur ni ishyaka ryiganjemo abagendera ku mahame ya kera, bumva ko igihugu gikwiye kuyoborwa uyu munsi bidakwiye gutandukana cyane na politike zahozeho mu myaka ya kera, nk'aho bavuga ko mu 2024 politiki itagakwiye gutandukana n'iyakoreshejwe cyane na minisitiri w'intebe Sir Winston Churchill wayoboye iki gihugu mu gihe cy'imyaka 8 n'iminsi 239, akamenyekana cyane mu bikorwa byo kubuza ubwinyegamburo ingabo z'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, aho Ubwongereza bwari buri ku ruhande rwari ruhanganye n'Ubudage. Intambara byitwa ko yatsinzwe n'urwo ruhande. Uyu Winston Churchill na bagenzi be bamaze gutsinda intambara ya kabiri y'isi yose baje guhurira ahitwa Yalta ni mu ntara ya Crimea mu cyiswe Yalta Conference. Ni inama yagomba gushyiraho umusingi w'imitegekere y'isi nshya no kuyiha icyerekezo nyuma y'iyo ntambara. Ni inama kandi yagomba gufata ibyemezo ibihugu hafi ya byose byo ku isi bigomba kuzagenderaho mu gihe kizaza. Nk'uko bisanzwe iteka, umuntu watsinze intambara nta byinshi abazwa ndetse ni nawe ushyiraho amategeko. Uyu muhuro wabereye Yalta wari ugamije gushyiraho politiki nshyashya n'umusingi w'imitegekere y'isi nshya no guha icyerekezo bimwe mu bihugu bagombaga kugenzura nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Ni umuhuro wayobowe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin Delano Roosevelt ari kumwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Sir Winston Churchill, bakaba kumwe kandi na Vissarionovich Vigashvili twamenye ku mazina ya Joseph Stalin. Uyu yari umuyobozi akaba na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Uyu mubolshevike w'umusoviete Joseph Stalin ni nawe wasoje intambara ya kabiri y'isi yose mu by'ukuri, ubwo yari ayoboye ingabo zinjiye mu mujyi wa Berlin bagiye guhirika no gushinga amabendera ku nkuta zo muri uwo mujyi bagaragaza bidasubirwaho ko Hitler atsinzwe. Uyu Winston Churchill yari umuyobozi ku ruhande rwatsinze intambara. Bagombaga rero gushyiraho amategeko. Iyi Yalta Conference tuzayigarukaho cyane mu biganiro byacu biri imbere. Reka ahubwo twigarukire ku byo twavugaga by'amatora n'ihindagurika ry'ubutegetsi. Aho hari ku ruhande rw'ishyaka ry'abakonservateur, ishyaka rigendera ku mahame ya kera, n'uyu Winston Churchill twavugagaho yarihozemo mu minsi ye y'ubuzima. The National Labour Party ni ishyaka ry'abakozi rigendera ku mpinduramatwara z'igihugu mu buryo butagambirira na gato kugusha mu gihombo iki gihugu, aho bavuga ko baharanira kuzamura ubukungu bw'abenegihugu, ariko ntabwo ari ishyaka ryagiye rigira ubwiganze cyane mu matora. Bivuze ko ryagiye riyobora iki gihugu gake gashoboka. Ryigeze kugira abagabo bakomeye cyane nka Tony Blair ndetse n'abandi. Uyu Tony Blair ari mu bayoboye iki gihugu nibura imyaka irenze 5 nka minisitiri w'intebe, ibintu bidakunda kuba ku bantu benshi. Uyu munsi ishyaka ry'abakozi riyobowe na minisitiri w'intebe mushya Sir Keir Starmer watsinze amatora yo kuwa 4 Nyakanga uyu mwaka. Kuva mu mwaka wa 2023 nibwo hatangiye kumvikana umushinga wo kohereza abimukira mu Rwanda. Aba ni abaturage bavuye imihanda yose mu bihugu bitandukanye bakinjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko nk'uko ubuyobozi bw'iki gihugu bubisobanura. Uyu mushinga watangira kuganirwaho hagati mu Bwongereza, wabaye igihato hagati y'ubwumvikane mu mashyaka yaba iry'abakonservateur ryariyoboye iki gihugu, hagati mu yandi mashyaka no muri rubanda rusanzwe rw'Abongereza, bibaza impamvu y'ibyo bintu, banibaza inkomoko yabyo ndetse naho bizaherera. Ko icyagaragaye neza nuko abenshi batigeze bashyigikira na gato iby'uwo mushinga wo kohereza abimukira mu Rwanda,
byanavuyemo imyigaragambyo ndetse no kwikoma wahoze ari minisitiri w'intebe akaba n'umuyobozi w'abakonservateri uyu nguyu ni Rishi Sunak, minisitiri w'intebe ucyuye igihe. Iki cyari igitonyanga cyari kije gusendereza icyari cyuzuye ubwo mu matora yabaye kuwa 4 Nyakanga umwaka wa 2024 byarangiye ba nyiri gutegura umushinga wo kohereza abimukira mu Rwanda batsinzwe uruhenu, bikanaviramo minisitiri w'intebe Rishi Sunak kwegura ku buyobozi bw'ishyaka, nubwo yavuze ko nyina azavaho neza bamaze gutegura uzamusimbura. Abakandida mu matora ya minisitiri w'intebe w'Ubwongereza bari batatu, yari Rishi Sunak wari minisitiri w'intebe akanaba umuyobozi w'ishyaka ry'abakonservateri The UK Conservative Party, hakaba kandi Keir Starmer wari umuyobozi w'ishyaka ry'abakozi n'ubu niwe yanatsinze amatora aza kuba minisitiri mushya w'intebe w'Ubwongereza. Hari kandi Ed Davey wari umuyobozi w'ishyaka ryitwa Liberal Democrats. Mu ntebe 650 zose hamwe mu nteko ishinga amategeko, ishyaka rikenera nibura intebe 326 kugira ngo ryegukane ubwiganze mu matora. Aba bakandida uko ari batatu bose batangiye kuyobora amashyaka bari bahagaraye mu matora nibura mu myaka inishize. Keir Starmer yatangiye kuyobora ishyaka ry'abakozi guhera ku itariki ya 4 Mata umwaka wa 2020. Rishi Sunak yatangiye kuyobora ishyaka ry'abakonservateri guhera ku itariki ya 24 Ukwakira umwaka wa 2022. Murabyibuka neza ko yari asimbuye Liz Truss. Ed Davey yatangiye kuyobora ishyaka rya Liberal Democrats ku itariki ya 27 Kanama umwaka wa 2020. Mu matora rero yabaye ejo bundi ku itariki ya 4 Nyakanga, ni amatora yasize abakonservateri batsinzwe mu buryo bukomeye cyane kubera ko babonye intebe 121 zonyine, no kuvuga ko batakaje intebe 244. Ishyaka ryatsinze aya matora ni ishyaka ry'abakozi riyobowe na Keir Starmer, minisitiri w'intebe mushya. Batsindiye intebe 411, bivuze ngo ku matora yari yabanje biyongereho intebe 209 zose. Ishyaka rya Liberal Democrats rya Ed Davey ryo ryatsindiye imyanya 72, naryo ryarazamutse cyane kubera ko mu matora yari yabanje ryari ryatsindiye intebe 11. Abaturage bashije gutora aya mashyaka. Ishyaka ry'abakozi ryatowe na 9,731 n'abantu 363. Aba bangana n'ijanisha rya 33.8%. Ishyaka ry'abakonservateri ryari riyobowe na Rishi Sunak ryatowe n'abaturage 6,827 n'abantu 112, bangana na percentage cyangwa ijanisha rya 23.7%. Ed Davey n'ishyaka rya Liberal Democrats batowe n'abaturage 3,519 n'abantu 163, bangana n'ijanisha rya 12.2%. Muri rusange amatora asize ibintu byerekeje mu cyerekezo ishyaka ry'abakozi ryabishakagamo. Ahasigaye ni ugutegereza tukareba niba politike ya Keir Starmer, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza n'ishyaka rye bazakora ibishoboka byose kugira ngo batinde muri uriya mwanya. Ikizwi neza nuko akimara kuba minisitiri w'intebe yahise abanza guhagarika igitekerezo cyo kohereza abimukira mu Rwanda, avuga ko ari umushinga ugomba kubanza kongera kuganirwaho ukanonosorwa neza n'inteko ishinga amategeko. Ahari ibingibi birimo inyungu ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Kugeza ubu ubwami bw'Ubwongereza bumaze kuyoborwa n'abayobozi ba guverinoma 58, no kuvuga ba minisitiri w'intebe. Hari abamenyekanye cyane nka Sir Winston Churchill, Theresa May, David Cameron, Margaret Thatcher, Tony Blair, Boris Johnson n'abandi. Buri wese yagiye amenyekana bitewe n'ibyo yakoze ku gihe cye cyangwa bari bamufashije. Kugeza ubu minisitiri w'intebe wamaze igihe kirekire cyane mu Bwongereza ni Sir Robert Walpole, wayoboye iki gihugu imyaka 20 n'iminsi 314, aza kuvaho yeguye mu mwaka wa 1742. Hanyuma Marie Elizabeth Truss
twamenye cyane ku izina rya Liz Truss, niwe wayoboye iki gihugu iminsi mikeya cyane, nta nubwo umwaka ugeramo, kubera ko yamaze mu ntebe y'ubuyobozi bwa guverinoma y'Ubwongereza iminsi 49 yonyine, kuva mu kwezi kwa Nzeri kugera mu Kwakira mu mwaka wa 2022. Uyu nguyu yasimbuwe na Rishi Sunak, nawe wasimbuwe na Keir Starmer. Tubashimira cyane ko mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, mukomeze mubane natwe. Nari Pascal Niyomushumba. Ushobora kutwandikira igitekerezo, icyifuzo cyangwa inyunganizi ku miyoboro tuba twabahaye aho hasi, hanyuma mukande subscribe, mukomeze kudushyigikira. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka.